Skop Dios ta Tzeltal, tas hun Hechos yu'un apostoletik ta capítulo 8. Saulo la yutzin tehchun heletike. Hichayalbetik te skop te Diose. Te Saulo lek yotan yu'un uk te lah tamilel te Estebane. Hich ora hach ta utzinel tehchun heletik te ayik talum Jerusalene. Spisilik puhkik bael taskinal Judea, sok taskinal Samaria, ha shanishilik ta Jerusalén te puk opetike. Te machatik hunyo tanik shchunehik te Diose, las mukbeyik sbak etal te Estebane, bayel la yok etayik. Te Saulo mabak yotan ta yutzinel tehchun heletike. Ben tananatik las tzaklok el tel te viniketike sok te antzetike la yak ta chukhi bal tas pisilik. Te machatik puhkik bael ta anel ta bayuk te la yalik a te lek yachilkop te bantik otike. Hich te Felipe ko bael ta bailum Samaria te ikosh cholbeis koplal a te Kristoe. Las tsobelais baik te ans viniketike, spisilik hunyo tanik ta yayel stohol te bilaya yal te Felipe sok ta yilel te chap a teliletik te las pase. Melel ay tsobol tahtul machatik, ay pukuhetik ta yotanik te la yichik koltayel yuun te Felipe. Te kalal lokik te pukuhetik tulan awunik, sok ay tsobol machatik chamen chial yokskabik, sok koshoetik te la yichik koltayele. Hichiun te machatik ayik talume, binashyotanik yuun tas pisilik. Haukmeto ay tulvinik te a te Simonsbil, te la yatelins pasel magia tanailal tabay te lume, hich lo bilik yuun te Samaria etike, yuun muk skuyos ba te a. Spisil muk bikit yichohbeyik tamuk te biya yale, hich la yalbeyik skoplal. Ha into, ha mero, yichohbey te smukul yuel te Diose shik yuun. Hich yichohik tamuk, melel ayish bayal habil te lo bilik yuun tas venta magia te yaspase. Haukmeto te lume las chunik te lek yachilkop la yal te Felipe te bitil ay ta ahvalinel stukel te Diose sok te skoplal te Jesucristoe. Hich la yichik ha te viniketike sok te antzetike, ha nishich uk te Simone, la shchun sok akbot yich ha uk. Spisil ora las hoin te Felipe. Chap nash kinal la ya yuun te chap a teliletik sok te muk senya iletik las pas te Felipe. Kalala yaik stohol te pukopetik talum Jerusalén te bitil las chunikish skop Dios te Samaria etike, las tikunik bael te a te Pedro sok te Juane. Te kalal kotik te a las kopombeyik Dios sventa yuun yamish akbot yikik ta yotanik te chul espiritue. Yuun matoshul tas ventaik tuluk te chul espiritue. Ha nash yichohik ha tas ventas bil te Jesuse. Hich te Pedro sok te Juane las kahambeis kabik tas holik, hich akbot yikik ta yotanik te chul espiritue. Kalala yil te Simon te akbot yikik ta yotanik te chul espiritu tas venta, bitil te puk opetik las kahanik skabik tas holik, te nopoheletike, hich kan yaktak in yuun, hich layal. Hich kan yaktak in yuun, hich layal.
Akbon kuel uk sventa yuun spisil machayah kahambey kabtas hol te hoone. Hich miyesh akbot yikik tayotanik uk te chul espiritue shi. Te Pedro layalbey. Pahalahan sok te atakine. Yuun akuyo te ay tamanel tatakin te mahtanil te ayak pastik te diose. Te haate shuht mayuk ta venta spasel into. Melel matohu ka wotan tas tohol te diose. Suhte sa wotan tas tohol Dios yuun te bila amen ay ta wotane. Albeya wokol Dios te yakuk spasbat perdon yuun te bila a nopo ta wotane. Melel chikan yakil te michil nash a wotan sok te chuk bila wotan yuun te mulile shi te Pedroe. Layal te Simone, kopombonik me kahwaltik tah tohol te haeshe. Sventa yuun mamishkotah venta te bila la walike shi. Hich te puk opetike la yotanik ta yalel testigo kop sok ta yalel teskop diose. Suhtik bael ta Jerusalén. Tik alal yakalik ta beel baele. Layalik te lek yachilkop ta baichin lumetik te ayik ta skinal Samariae. Aitul chul abat yuun kahwaltik koponot yuun te Felipe hich albot. Hachan bantas tohol sur ta banti tebe yash hachtel talum Jerusalén te koel yash bah talum Gaza shi. Ha imbeto ha te yashkash ta hochol ta kinkinale. Hich hach ta beel te Felipe las tabael te tabe tul etiope vinik. Las tabael tabe tul etiope vinik. Eunuco te vinike te yichoh tulan ya tel ta tesoreroil yuun te kandase. Ha te ansil muk ahwalil yuun te etiope etike. Te vinike shkotuk ta Jerusalén tas lahinels ba tas tohol Dios. Te bitil yakish suhtel bael tas lumale nakal ta yutil skareta ta beel ha yak ta yilel tes hun Isaíase. Te albaneh yuun Diose. Te Felipe albot yuun te chul espiritue. Noptsaham bael ta bay te karetae hoina bael shi. Te kalal noptsah bael te a te Felipe laya istohol te ha yak ta yilel tes hun Isaíase. Hich la yalbey. Yabal shkota wotan te bila yakata yilele la yut. La yal te vinike. Bitil kang otuk ta kotan te melel mayuk macha ya yakban noptalek shi te vinike. Hich yuun la yalbey bokol te Felipe te yakuk shmos hoin tanaklehe. Ha yak ta yilel te skop Dios te hich tzibubile. Ikot bael tamilel hich bitil chi, sok hich bitil alal chi te mash awun te kala la yich hoshel te tzotzile. Hich nish mabak opo uk. La yich pehkanel, sok malasta lekil chahpanel. Machek ans nabey ya anel te tzumbale. Melel ora pohbot shkushlehal tabalumilal te shie. Te eunucoe las hohkobey te Felipe. Wokoluk albonkai te machas koplal into. Te layal te alvanehe. Habal skoplal layal stukel. O yan bal a te macha layal beis koplale shi. Hich te Felipe ha nish hach yalbey. Te bilats ibobil tas hun Dios te yak ta yilele. Hich las cholbeyay te lek ya chilkop yuun te Jesuse. Te kalal yakalik tabele ay ha las taik. Hich layal te eunucoe.
Ila'vil ay ha' li'to, yabalxu te yakich ha'e xi. Te Felipe layalbey. Te mespisila'wo'tan ya ch'une, yanaxju te ya kakbat awich ha'e xi. Hich layal. Ch'une te jasnich'an Dios te Jesucristoe xi. Hichi'un layal mantal takomel tabeel te escarretae, kobael xchebalik tabay te ha'e. Te Felipe layak beyich ha' te eunucoe. Te k'alalok iktel ta ha'e ora nax ik'otba'el te Felipe, yu'un te espíritu yu'un te kahbaltike. Hich te vinike mala yilbeishansit, haugmeto bayals buhtiotan te cha'hachan tabele. Yan te Felipe te taot talum asoto. Hich ben k'axel talumetik, yak tayalel bael talek yach'ilk'op yu'un te Jesuse, k'ot k'alal talum Cesarea. Dios yakbet bendición yu'un texch'ul k'ope.